Mama Lego ta dagat taenggan akong anak. Akong gitano ang kalendar dako man og dagat syempre diretso na miog dagat. Pag-abot sa dagat among lagoon deli naman henyuan si Shire magpabutang kay mahadlok naman ligoon hahaha. Paluma-luma lagi og request mahadlok man de ay ligoon. Ligo ka na. Tira na. Na mura. Paluma-luma. Pero amo gihapon gilego para maulian na iyahang puno sa ulo wala ko maligo og apil kay init kaayo hahaha. Perting hela ka jod ne Shire paglego niya enggan seya ko haiku mama deli ko maligo hihihinamot jod ko ne Shire ne request og lego pag-abot mo hilak man de ay hahaha. Hi guys, may adlaw ninyong tanan. Di aday mi sa Bato Kalapi guys. Karon guys, mga ligo mi guys. Tara ang mga pamilya guys. Tara sila guys. Tara mo upang mga bibi guys. Let's enjoy swimming guys. Ligo ta. Tira. Ligo ta balik le, dali. Ligo ta re. Dali balik ta balik ba? Dali. Dali na ligo ta dali. Dali na ligo ta. Eli naman jod mabalak si Shire maligo getadlo na lang niya og langoy si JJ kay heligman gud ni bataog dagat pero deli ka maumolan goy hihihi. Pag human ni Jimmy og tadlo og langoy ni JJ. Tuna na saka sa kahoy kay mombak kono seya hihihi. Kinsa man ning onggoy ire nakabuhi nag-ambak-ambak ire sa kahoy ha. Now panagud ang ulo sa onggoy kay seg og ambak-ambak hihihi. Haya kinabuhi onggoya nag-relax raman hahaha. Mabalik kuno siya og ambak kay manguli na daw mi hihihi. Salamat kaayo sa pagtanaw guys. Follow and subscribe.